muyumbe wa Kathiani Robert Mbowe ni wavothisia vanene wendi wa imwe cia ndongo ikuma serikalini ya Kenya Kwanza kumwenda mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kulika ngwatanioni ya serikali isu ya Kenya Kwanza. Mbowe inena skuluni wa musingi wa thino ni wawetakana serikali ya Kenya Kwanza thina mavitio maingi takuwa amuika na kuvinyia enendi na vaikitumio na kimwe cha Kalonzo Musyoka kulika ngwatanioni ino thina maundu ma kivindu. Boni Motisia nukuelezea. Muyumbe Robert Mbowe watakana President William Ruto ni wanangeta uthukumi na utongoi wake na mathinalama kusuwa Kenya ondama manitu na President William Ruto na wayundu no moto nyeka ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kalikana kana kuthukumana na serikali ya umuthi. Mutongo yutona kutila misala ya athukumi mangi mala thantha tu itina myakeli usinotona utwaithia thinesa ithe nala wina guo tisi ana sito sina thina aiye nisindila wa mwene wekie nikwithia wambia kuongela ithe tongamia na imwe sinya ina nenie na muyambi tona kuongelela ushuru muno ukailela andu maitu makakuka makwithia mbeondu matona ukua nimesa ukukulia na imesa ukukani na maziola Mbowe atinda atetete mama mbuthukisi 2024 siana sito sia yumia ila sieta wa Gen Z sio kambunge yumethio kakuma yase Kalonzo okay mathukumimo iyo mwenda umbia Kalonzo ni waukethania moko na mundu ina nthakame ya siana sito ala mese Kalonzo makekethania na andu acu ni wani kambuni iyo mwese nyonde ona kwa nikakethania namo mekalanga likwena kwa ngalikwenu kenda twetele 2027 nikenda mumonye kivumbi Wingi iweta kana serikali ya umuthi ndi na uthasio utumilo vya cia mwenenthi kutwaisa mawendi mombe na kuenda na utila mwenenthi koti na kuongela maundu matailite mwenenthi ende na uvinyika nanye na matavyo ugo na meaye mwindi na ciana citu twene na mena mwisi wakamutumia mali zitu na kitheka kitu cha ya State House mwaka makanisa menu na manakie kanisa shakahola andu maitu makwe yabo na meaki ndo kimu kuna tuyuelewa na mundu musumbi tiwa mwene wa State House ni yao lakini mongelete matilete misala ya Kenya mala dhanda tu miaka elina nusu na misala itileto malamena mala dhanda tu na ekamutalile kila mekie chambe mali kou mongelile ndivia NSSF ni mbesele mundu uyasi akiba ukatumia mkuu lakini umundu wina thina nduithikia nungotia kuwa NSSF yongeleka musala waku niwekata niwathea kiuta echambe matia na kuongela NHIF ila sia uiti vindathi na sia mbeza sia uiti sia mbata musala ikata uithea oingi iwetakana chama cha Wiper ungwa mutongoi wa Stephen Kalonzo Musyoka nikithe kikwa tangale kwa ya ulege tongoi ni Raila Odinga kukitia kivila cha president va Kenya na unyake live tete maisa ukwata kivila ki na vinda ila hivyo ni ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwa kivila cha president mwaka ni wangili na miongoli na muonza we mutumia twatiye miaka mingi wita wa baba tuambia nake 2013 pasi yetu indini wa Code Coalition na baba nukutoboa twamunenda kura sionde si atalola baba ekata abaluka ya 2017 wasia nitubetitie yinu tuibangie nesanga kwanza tuongela musali yabo bandu wa Code twasa ubya nasa na twasa ine tu manasa unaingezi ya kura yetu ekata netu inasa kura siako na si atalola ola mutumia ekata 2022 pesa kweli yeye matu yako tembea Kalonzo wimba wa blockade kinduki bandu ba Kalonzo kutweka namba ile twete kana Kalonzo athukia hii maete matha karua la mutumia sundike Kenya pali kazi mio kura twako na sionde ola mutumia kata ayu mutumia sui abalokete katatu Banda umbia 2027 ni ukabaga tu tumutwike ingi. Inga muya na mundu ali mutana otwika. Mana witono tote kanamba toetie. Ewe se athikire nyaga na sento yonde measema we. Wewe tu athi coast measema we. Wewe la tu na Narok measema we. Wewe la tu ndio Western measema we. Inga
tosha kana ti tosha. Kaundine Masaku kathia ni Nyeni Toboni Mutisia.